Baš sinoć gledam, pitom kad ukucate vrhove spomenu se ta neka 4 vrha, a ovaj koznik je uvijek nekako izostavljen. Zbog čega ne znam, jako rijetko je posjećen, tako da mislim da ćete zaista danas uživati jer se vidi i Jablančko jezero. Nadam se da ćete vidjeti danas. Vidi se Konjic, jako lijep vrh, nekih 360 stepeni lijepog pogleda. Kad se popnemo na vrh, mali je prostor, tu ćemo se nekako fino organizovati, da budete jako pažljivi. Ići ćemo u koloni jedno po jedno, da se držite kolone i maksimalna koncentracija, pogotovo na samom vrhu gdje je onako malo strm uspon, ali tu kome bude trebalo pomoć, samo da se javi, mi smo tu da ti pomognemo jedno.